Hashwa bagi Samla ki bela Pynkhreh Ialeh ke metrik jong usnam arajar pusau ki Ialeh bantoi ke exam bat kumjuru ki Samla ki bedang Ialeh ke exam class 12 ke badangnya chakmat ka nongpo block congress committee henen ke sngi ke laai ke Kitbok ke ruang ya baro ki kun Samla ki bela Pynkhreh bah baro sisnam na ke banta ki exam. Habakren na kaliang uba Shalwes Malay, Presiden Kanongpo Block Congress Community, haga jingdon lang usamla Antonio Lapang, Presiden Kanongpo Assembly Youth Congress, lembat usamla Donbok Harshandi, Secretary Kanongpo Block Congress Community, ula ai ke Kitbok ya baro ki kun samla kentei bat shendrang, ki bela Pynkhreh bah baro shisnam banya kunye ke metrik, ke ban sasdang haka sauterik menta ubenai berkumjuru iki samla ki bedang Ialeh ika exam class 12, ke bedang ya chatshan. Cucu ulakan turu iki kun Samla bakin pendet Jingmut bah ke Jingpuli jongki kenang baka ke baki Pynkhreh baro sisnam kanumlong le no ulapan paru iki Jingkermen ke baskam baro ki Samla ki bla treshtam ban Pynkhreh met labat sngi nak benta kini ki examen kin yo yuso ubatiang anda kaliang ka board kan sapenmi ya ki result nakaliang juga ngapadiang sobha ya kini ki para dekot ki jongi jong kanongpo block congress committee ki bela abanya dan lang hakne ke press release Kaba lingkot akan ekspor. Pat kumjuru ngai kublai yakni media kiba ya dan bentalam akan press release. Kumbangitip ka final exam jong ki atli ki kelas haga bagi kena school kini Ialeh kata ke kelas 10 ke kelas 12 kini Ialeh mentau benai. But ka kelas 12 kelas sedang menegasing kat baka kelas 10 pat kan sedang hak sau tarik kata ke monde kumta nakaliang jongi ka nongpo block congress committee ni Kitbok kit riang ya baro ki student leni ki kena school jong kini ki atli ki kelas ki batho bat ki bansa tho ya kene ka exam jong ki au neusnam ki la ban le bha ki exam ki jong ki but midwairu bagin yo yikemet ke bakoj bakhia khamtam kila ban le bha ya ke exam bakin tho hakata kom baki jing Pynkhreh jong ki baro sisnam bakin poi shau thong ya ke jing job anda kila yo ya ga result ha por baka bot kan penbena ya ke result ke jong ki te nakaliang jong kanong po block congress committee ni dan tangkap kumta ban ong ban aimen sim ya baro kini ki student lan ki kena school ki batho kini ki atli exam mentau snam kublai